Yes, yes, man. Welcome to Kazangulu Entertainment. It's your humble Swash. I'm back again with another video. And again, I missed the post and Ben Mayangan. Nyimpia kona ngara itahela loko vuya OCS. Ibile OCS ilukhwelinga kubuya. Loko kubuya Saturn. Yeah. Hey! Look, we in Lanua, man. Mr. Post Lanua 3 hours ago. Today, ngweti up 7 kunga July. Mr. Post la ifikatsala leswilandzelaka ka breaking news. Album loading akombisa mzilo October 2025 akombisa mzilo atsakombisa kamba akhomishi moko xixakuru elata namelela Ben Mayengani kuze kuba late endlelo fana le so loko hi nangusana no one a hi nanguseni la hansi la ka comments nyana timbirhi tinharhu nyana nga tibona n'wana afika tsala leswilandzelaka a swilo yebe Gomcha arka East hi n'wi landza a tsutsumela ka December hi n'wi landza a baleka a ya ka October hi na yena hileswaku Gomcha a nge di byirelela evahleka mi swi twini hi lava ku va nozola hi lava 2 albums yin'wana na hi December or disingile hi December dimana ri nga ku hlamusela leswaku ri a ni swi swa ku ya huma album ya Mr. Post era ai home October le yithe ku huma yin'wana December o ku huma singile lexin'wana la xi tsala ka Nowhere to Run tana la yo Saturn o hlamusela leswaku ri a nge tsutsumi dimana ivi la n'wana fika kwa Pain went straight to hi mina Mtondolovani Mayengani dinge humesa album this year u to nyuma mi swi twina ni n'wana la fika ku heavyweight champion a vula Mr. Post so a yenini eka Ben Mayengani a fika la ni President Ben Mayengani president ya tiko yi fika la 1 hour ago after loko yi ta yi vone post ya Mr. Post yi fika ku 1 October ka Johan ka ti 20 something ti le kule ka hlamusela leswaku ri na loko ku ri Mr. Post wa swi kota a veta humesa hi 1 October because 20 something ta ti ri kule ngopfu ivi laha kombisa titiwu letiya ta ti middle finger ta ti FU up man vona ni ya nigga phela dimani yena nga sungula ku mbaletela swa nigga eka music wa xigaza Mr. Post follower na yena mbaletela swo fana sweswiya ivi na lavan'wana va nghenetela ku ku hlomuka magrigamba laman'wana manigga ya xigaza lama a matumbelini ma humelela na wona mabasi swin'wana swo ku nandziha ku tlula mpimo ngilo fana leyo a voneni laha ku ri comments va ri yini va yisa lava if Mr. Post wasn't born Ben Mayengani would have fooled us loko ku ri Mr. Post a nga tswariwangi Ben Mayengani a ta va hi endle swiphuta ivi yin'wana laha fika ku Nowhere to Run Gomcha this year va ku fikerini aka a nge tsutsumi a nge tsutsumi xipidipidi u lo khupula chukele ka baloni ares I don't know what was trying to say nga ku khupuke chukele ra mani because swi tikomba nga ri Ben Mayengani tshama nga hlamusela hi timhaka ta tshama nga vulavula hi ku Mr. Post na chukele I don't know ivi la n'wana fa ku bamba to bamba i nge tsutsumi this time I wona va ri va la pfala hi October nge tsutsumi yin'wana ku hi ya bulusa khwiri ra honci loko ri tsutsuma le ka December ma swi twa ni yin'wana la ku chuwe ku nya din'wilande ka October kambe hi sweswo sweswo vhele mi swi twini hey yi suke ngopfu laniwa a ni ma swi tiva ku President Ben Mayengani swi dume leswaku ri yi le ku tsutsume tindhawu to tala yi tsutsumini va ri a yi ri ka Easter yi tsutsuma futhi va ri a yi ri ka yini va ri a yi ri ka December loko yi va ka December ndlela yeleyo ivi di landa ka December loko di landa ka December na ka December nakona a ku ri na mani a ku ri na Dr. Joe Shirimani so le ka Dr. Joe Shirimani a yi arisa Mr. Post ku landa Ben Mayengani eka December ivi di swi vona ku misalo wa hi rhuketa ri December ivi misalo wa ivi ti nga hlangani kahle ivi di longa ti back Dubia Centurion ka kaya ka ngoma ndlela ya fanele ivi Ben Mayengani a swi vona leswaku ka tika i nga ri va ri ni tsutsumelela le ka Easter Good Friday
landa ka Good Friday a tsutsuma ka August landa ni le ka August ivi swa khupukela ka October landa ni le ka October loro nyimpi le it's interesting. So lo mina nangusala ni vona it is good man, it is good ku leswi va swi ndlisa kuswona leswi ndzi nga swi ndlisa swona Mr Postline obviously swikomba leswaku those 2 albums ti ta tirha kahle ngopfu eka nkarhi wa sweswi ku loko ku va na competition once ku va na competition hi langutela that competition. So loko ku ri both of them va humesa October, don't you see it's going to be interesting, swa tsakisa ku tlula mpimo hi ndlela yo fana leyo. So mina nga ku yinani nga ku ya hi swona leswi hi lavaka swona leswi. Let's go a ri yenini man, yes mina nga ku yini a ri no makwa.